Aktar minn 5,000 impjieg ġdid fi Smart City. Hekk kien wieħed Lawrence Gonzi fil-mass meetings ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. 6,000 impjieg diġà ġewwa, għandna 5,600 tal-Smart City li għadin idu jiġu. L-istess wediet b'ċifri aktar sostanzjali saru mill-kabinet ta' Lawrence Gonzi. Dan il-proġett, Mr. Speaker, sa joħloq kontratwalment 5,600 impjieg. Effettivament l-istima ta' KPMG iktar realistika qed jgħidu li taqbes is-7,000 bħala impjieg. Fl-2007 Austin Gatt kien wieħed li l-proġett kien ser jimpjega sa 10,500 persuna. Dan huwa gvern li wellet l-aqwa proġett illi qattra pajjiżna. Għandna black on white li ħajimpjega 5,600 ruħ. Il-Ministru Tonio Fenek kien iddikjara li bi-Smart City il-Gvern kien ser jirnexxielu jġib fit-tmiemu d-deficit fil-finanzi pubbliċi u jibda jagħmel surplus. Ħalli wkoll bi kbir impatt pożittiv ħafna fuq il-finanzi tal-pajjiż, mhux biss dal-pajjiż innaqsu d-deficit u naħħu d-deficit, imma l-mira tagħna illi s-sostenibilità finanzjarja nġibuha wkoll li jkollna surplus fil-budget tal-Gvern naslu għaliha wkoll. Iżda 5 snin wara intemmet leġislatura oħra u l-eluf ta' impjiegi mweda bil-proġett ta' Smart City baqgħu ma nħolqu qatt. F'Ottubru tal-2011 il-Ministru Austin Gatt kien qal li l-proġett ta' Smart City waqa' lura għax ma żarmax pumping station f'Rikasli. F'11 ta' Ġunju Austin Gatt tat-tort tal-falliment tal-proġett lil MEPA. Jekk m'għandekx permess mill-MEPA ma tistax taġixxi, jekk taġixxi jagħmlulek stop long tisu jwaqqaf flek kollox. X'tagħmel biex toħroġ il-permess? Austin Gatt kien saħansidra qal li issa l-kumpanija Smart City m'għandha l-ebda obbligu li tiġġenera l-impjiegi. Issa m'hemm ebda obbligu ta' qas impjieg wieħed. Aktar riċenti, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi kif ukoll il-Ministru Austin Gatt ippruvaw jiġġustifikaw il-weda miksura billi jgħidu li s-suċċess ta' Smart City irid jiġi mgejjel mill-bini li tela. Se jkollna Smart City wkoll u min jgħidilna li Smart City għadha biex qed tagħti riżultati, jien ngħidilhom araw il-bini tiela fi Smart City. Smart City għankejjel is-suċċess kemm bix-xogħol kif ukoll bil-bini. Il-bini ċertament huwa suċċess enormi. Iżda meta ġie ffirmat il-kuntratt ta' Smart City, id-diskors kien mod ieħor. Smart City crowns the aspirations that we have had. The aspirations that we do not simply build an investment for the sake of using stone, but build an investment for the sake of providing jobs for our future.